Bi piştgiriya Bajarvaniya Meziniya Amedê û bi rêveberiya Şanoya Bajariya Amedê yazemîn Festîvala Navnetewî ya Şanoyê li dar dikeve. Ji bo hatina we em gelek spasdarin. Festîvala ku temaya wê aştî û diyalog e di 22 Nîsanê de dest pê kir û wê 10 roj bidome. Di yazemîn Festîvala Şanoya Amedê de ji Afrika, Filîstîn, Tunus, Ukrayna, İtalya bi giştî ji 19 welatan hunermend beşdar dibin. ما خواست ام هنرمند ورن جمع هبو دناف شرط و مرجع کو ایرو تایبتی روجلاتا ناوی شرک و قومن ما خواست ام هنرمند را دیالوگ کی دینن و جبو اشتی کی پیوکی مهبه Hêja gotine ku ji rojhilat jî lîstik û şanoger hatin. Lê ji ber zextên dewleta Îranê û metirsiya cezakirinê nexwestin ji dengê Amerîkayê re biaxivin. Profesör Doktor Dilşad Mustafa ku serokê beşa sînemayê a Zankoya Sulêmaniyê destnîşan kir ku erka sînema û şanoyê ew e dexwaza aştiyê bilind bike. هەوڵێکی زۆر زۆرمان داوە یعنی ئەوەی کە منەی بینم بە تەواوی هونەرمەندان لە باکوور لە باشوور لە ڕۆژاوا لە ڕۆژهەڵات سەرقاڵی ئەوەن ئەم وێنەیە پیشانی دنیا بین کە ئێمە نەتەوەیکی ئاشتی خوازین ئێمە میلەتێکی ئاشتی خوازین بەڵام کە شەڕمان بەسەرا بسەپێنن ینی ئەتوانین داکۆچی لە خۆمان بکەین ئەتوانین دیفاع لە خۆمان بکەین لەبەرەوەی کە نەتەوەیکی ئازاین لەوەتی مێژووی هەروەمان پێڵە لەم کوردانە خەڵکێکی ئازان و داکۆچی لە خۆیانەکەن. Di festîvalê de bi dehan panel jî hene. Merîvan Helepçeyî li ser teoriya şanoyê berheman diafirîne ku ji bo şanoya Kurdî jî hizrê xwe wehatîne ziman. بەداخەوە بەو جۆرەی ئێمە چاوەڕوانی ئەەکەین پێشکەوتنەکە خێرا و پڕ نییە زۆر نییە کەمە چکە شانۆ پێویستی بە پشتیوانی اقتصادی هەیە ئابووری هەیە و نە لە هیچ کام لە پارچەکانی کوردستان ئەو ئابووریە فراوان و زۆر باش و پڕباشە نییە لە پشت شانەوە. شانۆ ناتوانێت بەبێ ئابووریەکی باش بژی. Di şanoya Kurdî de salên dawîn derhênerên jin jî zêde dibin. Yek ji wan Berfîn Senderlioğlu'ye ku ji dengê Amerîkayê re behsa temsîla jinan di şanoya Kurdî de dike. Di nav şanoya Kurdî de êdî em dikarin bibînin karakterên serbixwe jinin dikarin dengê xwe yan ji rengê xwe xuya bikin. Meseleyên êdî navendî li ser jina em lîstika da dibînin. Jin êdî li wê derê ne tiştekî em bêjin nesneye êdî kirde ye em dikarin wiya bêjin û zêdetir li ser sehnê tije dike. Hêjayê gotine ku yekem care grûpek şanogerên Erebistana Suûdî tên Tirkiye û beşdarê festîvalek dibin. Yazdemîn Festîvala Şanoya Amedê di duyê Gulanê roja yekşemê bi dawî tê. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.